Raresane keastawa Yan gumanti sekadia sapunik sampun sideraosang sanang astawud sanang atitim kadilinge idene yang kawin meraga siki makadilinge lumuh idene ngacawi dengan mawasang itu kejantenan itu wantah meragu tunggal wantah meragu asikin anak idama bawa tiga wantah meraga tunggal sakemawon separinik perbawan idene kewendaling lumuh idene wantah datiga kawas yang dari murti saja getah kewikan mari ledhane pemekas umat sadarmu separin idene wenten tetigane punika wantah sampun kebaosang yang dari murti yang berakamu kapeng siki jagelan turang kitiang tehang kitiang sane kaputamu dan jauhian wantah makalingi ide yang berdaru brahma separini prolingan idene turmaneng sane kesampun kuning ayang wantah meraga tetigane punika ide yang bedaro harinya kapeng tiga yang ngasiwa terang pemakas kaping dewa separin idene sane kaping tiga dan jawa jalian wantah makadilingi lumuh ide yang bedara guru ide yang bedara siwa sakti reng swan merajan astiti yang subakti marilingih lumuh idene sane kebaosang sakti ini punika wantah mejanten turmaning patut pisan ngastawi ide linggih idene wantah kekir kering pemerajaan agung kador lungo
Rikalaning sekup alit sane mangkin bawa sang ditiang rikalaning ngacawa makade lingih lungguh di yang Bathara Trisaktine dan ya wendelian mojanten kesampun ring sangah kemulan sangah kemulin lan nah pokok itu yang saja piterangan bapak ini ian guman tidak sampun unas makadi paswe jani dene turmaneng sane mangken sampun kesidan rares ngah tahu ngah titi makadi lingih lungguh idene yang Bathara Brahma santokane sanang yang saja dewa jam kejang ma pidabdab lu mekedang pagoh adaling pikayun ideun separine idene owantah ngewentenan ngawit jagat pengkalih sedagingnya nana raresane sampun wenten kering jaga segala turmaneng saling ngomong saling ngemit linggih sama kesami pemakas dolan dorang bapu piterangan bapu kapening dewa anak ngajak kejang edoh yang sang saning upabira sarwaning temu sarwaning mauri pemakas wantah ke gumandeling ide yang Bathara Wisnu kapeng onte yang siwa jani bapun netihang kapen yung ayam kejang turmanengane paling untat paling bersing adelen wantah ke gumandeling ide yang Bathara Siwa keastiti sanang masih diwang jam kejang dua ngah catu ngah tahu ngah citi maka dilingi hide yang Bathara Siwa iya diatun kewan hide mujuhang sananing sarwaning temu sarwane maurip ini pemkadi jagat sekali